nyuma y'uko perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Donald Trump ubwo yari kumwe na delegation y'abanyapolitike benshi batandukanye ndetse n'abashoramari muri Amerika bagiye bakomakomeye mu rugendo rw'iminsi 2 bakoreye mu gihugu cy'Ubushinwa bagiye gusura Xi Jinping, perezida w'igihugu cy'Ubushinwa. Gusura rukaba urugendo rwari rugamije kujyana ubucuruzi hagati y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse kandi n'igihugu cy'Ubushinwa. Bakaba kandi baraganira ku bintu byinshi by'akamaro bigomba kugirira inyungu ibihugu byombi. Gusa nyuma y'ibyo biganiro, imwe mu ngingo y'ingenzi yaganiraho na bino bihugu byombi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa, ikaba isa nkaho yateshutsweho cyangwa se yarenzweho n'igihugu kimwe runaka, nubwo ibitangazamakuru byinshi bikomakomeye mpuzamahanga byo bitari kuvugaho rumwe kuri iyi ngingo. Iyi ngingo akaba ari nta yindi, akaba ari ingingo yo guhagarika intambara hagati y'igihugu cya Israel ndetse na Iran. Intambara hagati y'ibino bihugu byombi akaba ari nayo yabaye imbarutso y'intambara hagati y'igihugu cya Iran ndetse kandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nayo ikaba ari ingingo yaganiriwe n'igihugu cy'Ubushinwa ndetse na Amerika, bavuga yuko bagomba kurekera intambara hagati ya Iran na Amerika mu kugira ngo ikimenyetso cya mbere kibe imbarutso ya mbere yuko umuhora wa Hormuz ugomba gufunguka, maze bikomoka kuri peteroli ndetse kandi n'ubucuruzi bwose bubera muri uyu muhora wa Hormuz bikongera bigakorwa bisanzwe uko byahozeho. Ushobora kwibaza uti ese ni gute igihugu cy'Ubushinwa ndetse kandi na Amerika baganire kuri iyi ngingo yuko Amerika na Iran bigomba guhagarika intambara yabo burundu kugira ngo ubucuruzi n'ubukungu byongere bisubire nk'uko byahoze mu isi? None ngiyewe nkaba nzanyemo intambara ya Israel ndetse kandi na Iran. Ushobora guhita wibaza uti ese kandi ibi bintu bihuriye he? Dore nahangaha bihuriye. Nk'uko bisanzwe iteka, igihugu cya Israel ni igihugu cy'umubanyi rwose wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidasubirwaho. Aho Israel iteye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba zigomba gufasha igihugu cya Israel uko byagenda kose. Aho kandi igihugu cya Israel hose gitewe, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo cya mbere kibasha kuza gutabara Israel bitewe nuko iba yatewe. Ku gisa nk'icyo cya kabiri kandi maze kuvuga, mu ijoro ryashize rwagati mu gihugu cya Israel mu mujyi wa Jerusalem cyangwa se wa Yerusalemu, mu kagigi cyangwa se mu gace kitwa Beit Shemesh, ahangaha humvikanye iturika rikomeye cyane, aho abantu benshi batandukanye yaba abo mu isi, abo muri Israel ndetse kandi n'abanyamerika n'ibitangazamakuru byose bikomakomeye, bose batangiye kunuganuga yuko yaba ari igihugu cya Iran cyongeye kigakora mu mutana kikarasa Israel mu ijoro. Nubwo ibi ngibi rwose bitarashyirwaho umucyo cyangwa se bitaremezwa neza nimba ari Iran yaba yabikoze, nk'uko muri kubibona ku mashusho. Muri mujyi wa Yerusalemu rwagati mu kagigi kitwa Beit Shemesh, ahangaha habaye iturika rikomeye cyane, ibishashi by'umuriro ndetse kandi n'umwotsi byose byuzura mu kirere. Abantu bari hafi aho ngaho bakwirwa imishwaro, bose bari kwibaza ibibabayeho. Abaturage bamwe batangiye kugira ngo ni igitero gikomeye cyane Iran yigabye mu gihugu cya Israel mu ijoro. Gusa mu gushyirwaho umucyo n'igihugu cyangwa se na Leta ya Israel, mu gitondo cy'uyu munsi bakaba babyutse bavuga yuko iri ngira atari yataka rya Iran, ngo ahubwo ari ikigo cyabo gikora intwaro cyari kiri gusuzuma intwaro zitandukanye bari gukora ubushakashatsi bashaka kuzamurika mu minsi iri imbere mu ntwaro bagiye bavumbura. Ubutegetsi bwa Israel bwatangaje yuko ikigo cyabo cyitwa Toma Company. Iyi Toma Company akaba ari ikigo cyabo kibasha gukora intwaro nyinshi zitandukanye, yaba ari intwaro z'intambara, ibisasu kandi bikomakomeye bya ballistic bibasha gukoreshwa na Israel iri kurasa ibindi bihugu mu ntera ndende. Ndetse kandi iki kigo cyitwa Toma Company kibasha gukora intwaro gikorera munsi y'itegeko ry'ubutegetsi bwa Israel, kikaba kidakora izi ntwaro zonyine gusa n'ibisasu, ahubwo bakaba bakora n'ubwirinzi cyangwa se amasisiteme agiye atandukanye yabasha gukoreshwa mu kurinda ikirere cy'igihugu cya Israel. Ubutegetsi bwa Israel ku munsi w'ejo bwatangaje yuko iri turika ryari ryateguwe ndetse kandi ryitaweho. Iki ngiki mu by'ukuri kitari igitero kivuye kuri Iran cyangwa se ku kindi gihugu icyo ari cyo cyose. Israel ikaba yatangaje yuko iyi kampani yitwa Toma Company yarimo irasuzuma ibisasu byabo bishyashya, bakaba kandi barabisuzumye muri kano gace kitwa Beit Shemesh muri Yerusalemu hagati, ngo akaba ariyo mpamvu abaturage ba Israel benshi bagiye batandukanye n'ibitangazamakuru bikomakomeye mu isi byabonye iturika ridasanzwe ryabaye mu ijoro, ngo nubwo abantu benshi babyibashijeho. Gusa abaturage batandukanye ba Israel bakaba batari kubyemera. Bamwe muri bo bakaba bari kwibaza bati ese ndi ukubera iki bari bazi ko bagiye gukora isuzuma ry'ibisasu bishyashya ndetse kandi n'intwaro nshyashya mu mujyi wa Yerusalemu rwagati, ntibabanze kuduteguza cyangwa se kutubwira yuko bari buze gukora isuzuma ry'intwaro zabo nshyashya bagiye gukoresha ku rugamba, ahubwo bagahitamo gukora isuzuma batabanje guteguza abaturage muri rusange. Iyi ngiyi kandi yabaye impamvu ya mbere abaturage benshi batandukanye ndetse kandi n'ibitangazamakuru bikomakomeye mpuzamahanga byagiye bigenderaho bivuga yuko ibi ngibi byatangajwe n'ubutegetsi bwa Israel ari imvugo ya politike, ahubwo hari ikindi kintu batari gushaka kuvuga bari guhisha. Mu gihe ibindi bitangazamakuru bigiye bikomakomeye harimo nk'icyitwa CBC News ndetse kandi n'icyitwa Time of India, byose byatangaje yuko mu ijoro rishize ahantu ngo habaye iturika rikomeye cyane. Ngo urunguru kandi rwari uruganda rukomeye cyane rwakorerwagamo intwaro zikomeye ndetse kandi n'intwaro z'ubumara n'ibisasu kandi ngo bikomakomeye. Ngo ngubu kandi akaba ari ububiko bwaturikijwe n'igihugu cya Iran bakaba baraburimbuye.
ngo ahubwo ubuyobozi bwa Israel bukaba butari gushaka yuko abaturage bamenye yuko uruganda rwabo rukomeye rwakorerwaga ibisasu byakirimbuzi ndetse kandi ibisasu by'ubumara bikomakomeye rwaba rwarimbuwe kandi rwarimbuwe n'umwanzi wabo karundura ari we igihugu cya Iran. Abantu benshi bakomeje kwibaza nimba ibyo Israel irimo iratangaza ari byo by'ukuri, ariko nanone bareba ubukana iri turika ryari rifite ryabaye mu mujyi wa Beit-Shemesh muri Yerusalemu rwagati, bakongera bagatekereza yuko iri ngiri ritaba ari iturika ryaba ryarakozwe na leta ubwayo ya Israel, ahubwo akaba ari igitero cyaba cyarakozwe n'ikindi gihugu. Gusa Israel ikaba idashaka kubitangaza bitewe n'amakuru adasanzwe baba badashaka yuko yaba yagera ku baturage cyangwa se yaba yagera mu mbaga nyamwinshi. Si ibingibi gusa kandi byabaye, ahubwo ku itariki 16 z'uku kwezi mu ijoro umutwe wa Hezbollah ukorera mu gihugu cya Liban uzwiho guterwa inkunga n'igihugu cya Iran nawo kandi warashe ibisasu bya kuri 33 byose mu gihugu cya Israel. Abantu bakaba bakomeje kuvuga yuko nk'uko bisanzwe iteka Israel ni igihugu gikunda kwihorera, nacyo mu minsi iri imbere kigomba kwihorera kuri Hezbollah iri muri Liban, nubwo kandi ibihugu byombi ndetse kandi n'iyi mitwe yose yaba Iran ndetse kandi na Israel bari mu gihe cy'agahenge bagamije kuganira kuri iyi ntambara, bakaba bashaka igisubizo cyayo bakayirangiza burundu. None Hezbollah ikaba yarashe muri Israel, bikaba kandi bikomeje guhwihwiswa bivugwa n'ibitangazamakuru byinshi bigiye bikomakomeye, nubwo Israel yanze kubyemera yuko Iran yaba yarimbuye uruganda rukomeye cyane rwa Israel rwabasha gukorerwamo ibisasu byakirimbuzi ndetse kandi n'intwaro zikomakomeye z'igihugu cya Israel. Muri iri turika kandi ryabaye, Israel ikaba yatangaje yuko nta muntu umwe wabashije kuhatakariza ubuzima cyangwa se wabashije kuhakomerekera. Gusa ibitangazamakuru ndetse kandi n'abantu bari baturiye hano hantu habereye iturika bose kuri gushaka kuhegera cyangwa se kujya kuhatara inkuru nk'uko abanyamakuru benshi batandukanye mpuzamahanga, aba bose bakaba bari gukumirwa. Israel ikaba itari kwemera yuko yaba ari umunyamakuru yaba ari umuturage uri gufata amashusho cyangwa se video, hakaba hashyizwe abasirikare bagomba kuharinda, bakaba batari kwemera uwo ari we wese kuba yahegera cyangwa se kuba yagenda kuhafata amashusho cyangwa se kuhafata inkuru. Igikomeje kandi kwibazwa n'abantu benshi batandukanye, bari kwibaza bati ese ni kubera iki ahantu Israel yatangaje yuko ari we yabasha kwikorera iturika ndetse kandi ko ryari ryateguwe ryanapanzwe, ngo Israel kandi ikongera ikavuga yuko nta n'umuntu watakarije ubuzima? Ni kubera iki bari kwangira abanyamakuru ndetse kandi n'abantu bose basanzwe b'abasivili kuba bahegera bafata amashusho, cyangwa se umunyamakuru wese kuba yahegera afite kamera ndetse kandi na mikoro mu kugira ngo abashe gutara inkuru? Ibi bikomeje kuba urujijo ku bantu bose, ndetse kandi hakomeje kwibazwa ikintu gikomeye cyane Israel yaba irimo irahisha abaturage ndetse kandi n'abatuye isi muri rusange. Izi mvururu kandi zose zitangiye kugaragara nyuma y'uko bino bihugu byombi byari biri mu gahenge, ndetse kandi kari kitezweho amahoro adasanzwe mu isi, ndetse kandi ubucuruzi bwose bwari bugiye gutangira kugenda, yaba ari ibiciro ku isoko bigatangira kumanuka, ibikomoka kuri peteroli bigatangira kuboneka, kubera yuko intambara ya Amerika ndetse kandi n'igihugu cya Iran yari irangiye burundu, ndetse kandi bikaba byateganywa yuko n'umuhora w'Hormuz ugiye gufungurwa ku buryo bweruye. Ibitoro cyangwa se ibikomoka kuri peteroli byose bikongera bigasakara mu isi nk'ibisanzwe, igiciro cy'ubuzima kikongera kikamanuka kigahora uko cyahoze mu minsi iri imbere. Gusa ikiri kwibazwa ni ikindi, ese Israel yabashije kuraswa ibisasu bya kuri 33 byose bya ballistic missiles irashwe kandi n'umutwe wa Hezbollah uri muri Liban? Ese Israel yo ntabwo iri buze kwihorera ngo ize gusubiza Hezbollah? Kandi nk'uko bisanzwe Israel niramuka irashe Hezbollah cyangwa se isubije Hezbollah, Iran nayo ni nk'itegeko igomba guhita yivanga mu ntambara nayo ikarwanira Hezbollah iri gusubiza igihugu cya Israel. Iran nayo niramuka yinjiye mu ntambara nanone, Amerika nayo bitegetswe kongera gutabara igihugu cy'umubanyi wabo aricyo Israel. Muri make tubivuze neza, agahenge k'amahoro barimo ibi bihugu byombi uko ari bitatu gashobora kuba kari kugana ku musozo, ndetse kandi bino bihugu bikongera bigasubira mu ntambara mu gihe kandi bino bihugu byombi bitaba byitonze. Ese w'ibyaka gahenge kari hagati y'ibihugu byombi gagamije gushaka amahoro ndetse kandi no gusoza intambara burundu urakabona gute? Ca muri comment section umurutubwire. Nagusaba kandi kwiyandikisha ukakanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi, ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, ubukungu. Ibyo byose wabisanga kuri RW'intwalo. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.